Projektet her viser, at bibliotekerne kan bruges meget mere aktivt, end de fleste forestiller sig. Og det er et flot stykke arbejde, der er præsteret. Det kan I godt være stolte af. I har konkret givet danskerne lettere og bedre adgang til det engelske, inspiration til selv at gå i gang, tilbud i såvel det fysiske som det virtuelle rum. Det er da et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Men hermed er rummet til det engelske for alle åbnet. Tillykke med det. You are lucky, I er meget heldig, at I har undertekst. I mean, you hear the voices of these famous actors as they should be heard. I mean, imagine in Tyskland og Frankrig, de hører for eksempel Sean Connery, Je m'appelle Bond, James Bond. And imagine if that was in Denmark. I mean, you can't imagine, you've never heard that. But imagine Daniel Craig, Roger Moore or Sean Connery saying, jeg hedder Bond, James Bond, og jeg har lov til at dræbe.